Hekima itokayo juu, na mchungaji Solomoni Yeremia Msaraha. Ninakusalimu kwa furaha tele moyoni mwangu. Neno la hekima ya leo: utayari. Mwenye utayari hatahayariki. Utayari ni uhiari wa kukataa na kukubali. Kukataa ni kukana na kukanusha. Kukubali ni kuitika na kuitikia. Anayethamini thamani yake anajua kukataa na anajua kukubali. Usipokubali kukataa, hutakataa kukubali. Waebrania 11:24. Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona kuliko kuendelea kukaa katika nyumba ya kifalme na kujiburudisha kwa vingi, akaona ni vyema akakae kwa ndugu zake, ashiriki mateso pamoja nao wakati wakiwa Misri. Musa alikubali kukataa, akakataa kukubali. Ukikataa kukubali, umekubali kukataa. Ukikataa, kataa. Ukikubali, kubali.